minut do starta. Članovi sudijskog kolegijuma daju znak glavnom starteru da pripremi start učesnika 6. kasapske trke. 14. trka za pehar grada Sombora. 8 takmičara se pripremaju za start. Trka se trči na dužini staze od 1700 metara uz autostart. Ja moram preći. Nemoj vodiču možeš. Autostart vozilo ubrzava, a iza njega sjajni kasači. Trka je puštena. Pratimo razvoj događaja. Trku je povela grlo Imbo sa vozačem Ivanom Vukovim. Ivana Dejnando na drugoj poziciji. Na treću poziciju probija se, ako to dobro primećem, Narbolija. Imbo sa Ivanom Vukovim vodeći. Ivana Dejnando na drugoj poziciji. Fudbal četvrta. Inkvist sa Josipom Vujković-Lamićem na trećoj poziciji. Odluka sudijskog kolegijuma isključenje grla startni broj 2, Narbolija, Dug Galop, vozač Rudolf Njari. Imbo, Ivana Dejnando, Inkvist, Fudbal, Hunter Star, Isidoro de Rio, Luna da Solo. Jer mu to prvi galop? Imbo, Ivana Dejnando, na nekih 740 metara od cilja, skoro izjednačeni. Na trećoj poziciji borba između grla Fudbal, Hunter Star i Inkvista. Krenula je Luna da Solo i ona je sada na šestoj poziciji. Na sedmoj Isidoro de Rio. Sad pomerite samo malo od ovdje. Nemoj zaboraviti zvono. Umeđu vremenu, vodeću poziciju zauzela je Ivana Dejnando sa vozačem Ošvar Zoltanom. Ulazak grla u završnicu. Ivana Dejnando ima prednost od nekih 20 metara u odnosu na svoje konkurente. Velika borba za drugu poziciju. Nekoliko takmičara konkurenciji za drugo mesto. Pratimo prolazak. Ivana Dejnando prva. Fudbal drugi. Luna da Solo treća. Hunter Star četvrti. Potom Imbo, Isidoro de Rio, Inkvist i isključena Narbolija. Navedeni poredak nezvaničan.